Ibinyamakuru biratubwira amakuru y'ibera ku isi, abanyapolitike bakatubwira imigabo n'imigambi yabo, abandi nabo bakatubarira inkuru zabo nababo. Nyamara ariko harandi makuru batatubwira. Ayo makuru na ya kampani Rubavu Buy and Sell Limited. Ngiyi kampani yizewe mu kugura no kugurisha ibibanza n'inzu mu buryo bwihuse. Ikorera mu burengerazuba bw'u Rwanda, by'umwihariko mu mujyi wa Rubavu ndetse no mu karere ka Musanze. Uretse kugura no kugurisha inzu, inabafasha kugura ibibanza no kubigurisha, ikanabafasha kubona apartment zo kubamo by'igihe gito cyangwa kirambye, ikanabafasha kuzamamaza. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 42 43 82 cyangwa ukatwandikira ku mbuga nkoranyambaga zacu, hose twitwa Rubavu Real Estate. Rubavu Buy and Sell Limited, your trusted real estate partner. Ndabasuje mbaye kaza bakunzi bacu, bakunzi ba Rubavu Buy and Sell Limited. Twizere ko mumeze neza, muri amahoro. Murakaze neza kuri Rubavu Real Estate YouTube channel. Niba uri mushya kanda subscribe, ukore no kunzogera kugira ngo tujye tubana buri munsi. Like, share, comment byose ni ingenzi kuri YouTube channel yacu, kuri YouTube channel yanyu. Kandi nshimira abantu wese mwakanze subscribe, abantu tweka ko tuba turi kumwe buri munsi, mwarakoze cyane, dukomeje kubashimira by'umwihariko tubikuye ku mutima. Dufite n'izindi platforms wadusangaho, aba kuri TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn, hose amazina dukoresha namwe ni Rubavu Real Estate. Aho hose hari umwanya wagenewe comment, ushobora kutwandikirayo, waduha igitekerezo, byose ni ingenzi ku mbuga nkoranyambaga zose dukoresha. Muri background yanjye hari ibitaro, hano ndi tuhabazaniye ubutaka bunini cyane. Ni ikibanza gifite metero kare 2500. Ni hafi y'umuhanda. Aha ni Rubavu-Mumurara, inyuma y'ibitaro, hafi y'umurenge, ndetse ni ikibanza kiri ku muhanda neza. Tukuhatangira $40,000,000. Zoning area ni R1, ni heza cyane. Aha hantu uhaguze wahakura amapahoje atandukanye. Ushobora kubaka ukahubaka amazu yo gukodesha, ushobora kubaka ukahubaka inzu yo kubamo, wahakorera proje z'ubuhinzi. Iyi ni sure deal. $40,000,000, ibyangombwa byose birahari, ugura uhita ukorerwa mutation, kandi Rubavu Buy and Sell Limited tubigufashamo byose kugera birangiye. Ku bindi bisobanuro ushaka kuhasura, ushaka ikindi wifuza gusobanuza, waduhamagara ukatubona kuri iyo nimero ubona kuri ekra yawe. Ushobora no kudusanga ahantu dukorera mu mujyi wa Rubavu, mu nyubako izwi nka etage kwa HABIBU. Dukorera muri floor ya mbere, ibyapa birahari, uhagera uhita ubona ahantu dukorera. So Rubavu Buy and Sell Limited turizewe cyane mu kugura no kugurisha ibibanza n'amazu mu buryo bwiza, bwizewe kandi bwihuse. Tubafasha kugura ibibanza n'amazu no kubigurisha mu buryo bwiza, bwizewe kandi bwihuse. Tubafasha kubona amapartment yo kuba mu by'igihe gito cyangwa se by'igihe kirekire. Twabafasha no kuyamamaza. Rubavu Buy and Sell Limited ni company ikorera mu ntara y'Iburengerazuba, cyane cyane mu karere ka Rubavu. Twongera gukorera no mu karere ka Musanze, mu ntara y'Amajyaruguru. Duhamagare, mutwandikire, wifuza ikibanza, wifuza inzu muri twa turere tubiri mvuze, wifuza apartment nziza yo kubamo, ndetse n'izindi services zose zitangwa na Real Estate, gana Rubavu Buy and Sell Limited tubigufashemo. Rubavu Buy and Sell Limited, your trusted real estate partner, we always here for you.